Kejingkit palat kitrok yaw siap na patar khama syakathan mai rang ka penlong pat yaw siap ban hoj bat kane kawan ra jingma jingman sapat yaki kali red bat ki arsyaka ki bayat lengba katai ka surok. Laong babon sen ki kali red bat ki arsyaka ki sentut ya baki haban yu naw siap bat ki break kimla ban tek lakam bat kane kalam syaka jingjia accident bat kejing tengko kali. Nakajing iya kajing ma habaya day bagajingkit palat pot ki troket siam kala penlong yaw ba el nong plang usor dar kasdong umret ban bo jing maham ya ki trok bakim day ban kit palat pot yaw siap. Habakran sikilat patai kubor ha kanok pai singi jong kakat santre ujemang arja arpusan uba el nong plang ulaong. Babun sen kajing hoj usiap nagi te ki trok kawan ra jing ma pat ya ki kaliren nalor ki banya arsaka ha kabala don ki ba mensa ru. Nakalian juga kemudian Mbak Snow saudara dengan dikasih nomor ngalai bakaladon ke jingma ke bakraw nakadaw ke jingkit palat ya usiap yang bagi kali ke jongki ngala yu iru bakaladon ke kepor kamtam ke kali arsyaka habaki nolek kinwan bunsin ki ur ki mensaw namar kali namar kadaw kalong ba ini usiap bukikit kalong silem ter jong surok te nakaliang jongaw sodar kiladon ki bangala kendu ya ki try jong gini ki babu siap hanya bakim de ban kit palat lane lada kit palat ru ki de ban datap hakar kom ke badai kenang bau siap ubah kikit ba de ban hap sakadiang lane sakamon te kumbalong hadu mentahi kalong ba nidang yui ba kikit kumta Handrei ke basusi kalong ba na kaliang kasinong umrit na kabasdang habakut bati po uput jong ni kasinong na kaliang ki sengkente ki VO na ki grup jong kilong kumingi hang ne cisin citeo ki jusar yaw ni surok kajimut kalong manlong surok bakut ubai tenat na marker kum kane ke juk syai romanta Tahanre lah dah kalong hakani gedur, kamut kamdon jimut. Bagi kita kisah ngopini jongi, lani kasinong jongi, kipen kuat yang nusrok. Tenamar kata, lembaga dengan media, ngakren dah kabasai. Ya, ki malik lani ki try jong kini ki ba stok siap hasil ter jong nusrok emarut, wat yang nusrok na umling, na umrit sa umlingru. Baki de ban peta lane ban ong yaki driver lane yaki nung tre jongki ba baki kit overload kamut kide ban datap daka terpap lom na kumta na kaliang kasnong in sa sim daka no kalenti bat na kaliang kasnong ngin sa pantip ru sya USDO jong kanong cloud subdivision pia piludi bat ngin sa pak kopi wat sya Winsat jong kapatar kema police station bakin le na kabenta kababha ngamar ka sorkar ka ayaw ni surok na kabenta ka jimto jong pata ila bankit ta kano ka karkom kit tang ba umdei ban hap lan umdei ban tuy gini ki siap silenter jong surok te kalong ka ka ba isarkai kamtam ki kali ki banya arsaka kamut ki bat ki ki kali Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya